Jezik odražava naše različite identitete i dob i spol i različite ideološke orijentacije i struku našu i može odražavati s kime se družimo i u jeziku je ono, kako se kaže, progovori da vidim ko si. Korist u našem poučavanju i učenju maternjeg jezika koji mi već znamo, koji mi normalno komuniciramo. Znači, vi danas normalno razgovarate sa čovjekom koji nema nikakvo formalno obrazovanje, ne treba vam prevodilac, tako da. Drugo je pitanje koliko je primjerena ta komunikacija. To je ta, dakle, pragmatička kompetencija i razvoj te kompetencije. Zapravo, treba prije svega da posvijesti to i da istakne zapravo ključnu ulogu i ključnu funkciju jezika i jezičkog poučavanja, a to je da se jezikom djeluje. Da se jezikom djeluje, da se jezikom predstavlja, da se jezikom uspostavljaju relacije, da je jezik prije svega, dakle, sociološko, rekao bi, sredstvo koje je jako važno i jako efikasno. I da u tom smislu moramo razumjeti da jezik ne funkcionira samo na temelju i na fonu i u perspektivi nekog osnovnog prenošenja informacija, nego da je jezik jako složen sistem, jako slojevit sistem koji simultano, kad ga koristite, odašilje najrazličitije vrste poruka. I vi uvijek morate voditi računa kada koristite jezik o tome šta se u tom trenutku događa u svijesti onoga kome govorite. O čemu on tad razmišlja, kako on razumijeva pojedine aspekte vaše komunikacije i tako dalje. Ako te sadržaje nekako uspijemo možda iluzorno očekivati na ovom nivou i sada odjednom staviti u fokus, ali ako ih makar malo maknemo sa periferije i ako učenje formalnih gramatičkih pravila, pravopisnih pravila i sličnih stvari stavimo u funkciju afirmiranja tih vrijednosti jezika i tih mogućnosti jezika, onda sam uvjeren apsolutno da će i nastavnicima biti zanimljivije i lakše predavati te sadržaje i da će učenici razviti ljubav prema tome jer će osjetiti zapravo da time stječu komunikacijsko, prije svega samopouzdanje, a onda i svako drugo samopouzdanje. Mnogo je toga što bi se moralo mijenjati. Prvo bi se morala izvršiti ozbiljna reforma obrazovanja. Započela je kurikularna reforma i svi mi koji smo uključeni u nju jedva čekamo da se nešto od toga realizuje jer smo radili entuzijastično i sa srcem i misleći o tim nekim mladim ljudima koji će jednog dana da rade neke velike stvari za sve nas. Druga stvar je da ljudima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućuje da oni sačuvaju vlastiti dignitet. Jer je učitelj, nastavnik i profesor sveden na birokratu koji popunjava neke formulare, koji 3 do 5 puta uradi jedno te isto na različitim platformama, u različitim dnevnicima i drugim dokumentima i da fokus bude učenik, a ne bilo šta što bi skretalo pažnju sa pozicije učenika. Treba mnogo raditi, ali to ne treba biti samo priča, nego i djelovanje koje nije samo na stručnjacima, niti na sudionicima u društvenom životu, odnosno građanima, nego nešto i na drugim strukturama, na vladi, na nevladinom sektoru, na svima koji mogu akciju da pravi. Postoji naravno uvijek otpor i u našoj sredini odmah imate otpor prema tome, to je nešto novo, treba se potruditi malo oko toga i tako dalje. Ali ako sagledate sve to, vidite da nije to sve tako crno i da mnogo toga zapravo ima smisla i da bi se moglo na pravi način primijeniti. Naravno, ako vi napravite neku vrstu karikature pa samo formalno usvojite neka načela i tako dalje, onda to neće valjati, onda će to biti lošije od onog što smo imali. Ali ako se malo poradi na tome, vidjet će se da to može tako. Znači, mi moramo djelovati iz baze, dakle sa terena,
ovakvim idejama koje i sam pokušavam promovirati, kako bismo onda u procesu tih reformi zapravo najprije postigli da se nastavni planovi i programi bitno, možda da ne kažem promijene, ali prekomponiraju nekako, prilagode onom što mi želimo i da naravno imamo potpuno nove udžbenike, priručnike. Prije svega naši udžbenici, naravno iz maternjeg jezika i iz drugih predmeta bi morali prije svega, rekao bih, čak i u ovom postojećem kapacitetu i sadržaju kakav jest, ako i nije dobar, proći neku vrstu temeljite stilske prilagodbe, jezičke i tako dalje, da bi se to dovelo na neku razinu, kognitivnu razinu učenika koji to treba savladati. Udžbenici su nam zaista loši. Čini mi se, nažalost, da ćemo čekati još dugo da imamo neko ozbiljno istraživanje. Sve je to individualnog karaktera, dakle sve je zaista svedeno isključivo na nekakav subjektivni stav. Nema tu nekakve objektivne procjene, pa i oni koji bi se dobro trebali pozabaviti stanjem u obrazovanju, dakle konkretno govorim o ministarstvu, prosvjetno-pedagoškim zavodima i tako dalje, čini mi se da svoj zadatak nisu uradili na najbolji mogući način. Ja kao neko ko je preko 2 decenije u nastavnom procesu, osjećala sam se pomalo iznevjereno i osjećala sam se vrlo često frustrirano jer je sve bilo svedeno na subjektivni odnos profesora prema radu, dakle na neku našu intimnu želju da budemo bolji u tom online okruženju, pa je onda i edukacija na tom polju isključivo bila individualna stvar. Dakle, onako kako nam je u sistemu, čini mi se da nam je tako i u online okruženju. Šta sad svako od nas, znači od ispravnog biranja na izborima, od ustajanja sat ranije, svašta od tog može nas promijeniti, ali sad da kažem rješenje u jednoj rečenici ne mogu. Znači, vraćanje stručnih poslova stručnjacima i dolazak i izgradnja i usvajanje neke vizije koja će napraviti pomak, napredak i razvoj na ovom mjestu. Znači, ondje gdje mi djelujemo. Da imamo viziju koja možda jest apstraktna, i kao misli globalno, djeluj lokalno. Da svako djeluje lokalno najbolje što zna, a da bira onog ko će mu dati viziju koja će biti najbolja za sve lokalne zajednice. Dakle, svako od nas mora biti spreman na učenje, usavršavanje, na promjene, jer se u svijetu neprekidno promjene dešavaju i onda ono što smo stekli u nekakvom formalnom obrazovanju ne smije biti tačka, ne smije biti kraj.